Ya subía para na 5 persona el tamuri na operasyon del PNP na Interregion 9 este tiempo, después declara guerra el presidente Rodrigo Duterte contra el illegal droga como shabu na entero nasyon. Asigun con el Regional Director Police Superintendent Billy Beltran del Police Regional Office 9, el último incidente amo el Naliloy Zamboanga del Norte, donde 3 mga illegal drug racers que envuelto también en negosyo de droga, el Yamuri, después el shootout na un checkpoint del PNP na mencionado probinsya. Asigun con Beltran, 3 para na 4 mga high-value targets di ila el Yamuri también, después imbisi na PNP na di ila operasyon. Ang mga users na nagsusurrender po dito sa atin is 38,255 buong Zamboanga Peninsula. Zamboanga Peninsula. 38,255. At kung sa syudad lang naman, ito po ay 5,600. Kung sa syudad Zamboanga City. But Zamboanga Peninsula, this is 38,255. Kasama po dito, or ibang bahagi pa, yung 1,346 na pushers. Ito po yung nagbebenta na mismo, na nag-surrender din sila. Sa mga arrested naman po, 170 yung arrests natin na pushers for just a period ng 1 month. At bukod pa po dito yung 15 na namatay dahil they chose to fight it out with the police. Nalista del PNP, 6 el muerto na operasyon del PNP na Zamboanga del Norte, 1 na Zamboanga Sibugay, y 8 aquí, el Yamuri na Zamboanga City. Pero mas alto el cogida del Zamboanga City Police Office na mga drug operations comparando na otro probinsya na Region 9. Asigun con Beltran, total de 170, el ya puede arrestar el Zamboanga City Police este palang pasaw mes del Hulyo. Taabla el PIDEA, que hindi ta-produce droga el shabu, el syudad de Zamboanga. Pero tiene con este taas entra aquí na syudad, posible asigun tausa syempre con el lamar y el mga forwarding companies. Ya que na también asigun aura top-notcher el Police Regional Office na kampanya kontra el droga na internasyon. Talaga namamatay lamang po is those who chose to fight it out with the police. Asigun na PNP sila ta-antisipa, que menoraya también el man-surrender este tiempo por causa. Mayoría de esos mga kienway pa man-surrender amo aquellos mga high-value targets di ila, que ta precura esconde. Pero target aura del Oplan double barrel. Albert Luna, Dateline Zamboanga.